Hakiama bamwe ba murengo jwa Azimio ni bonanĩtie wĩtĩkio bwao bwa ngavana Kiraitu Murungi gũchinda gĩtĩ kĩu kwa gĩbindi kĩa bĩrĩ. Bakĩaria baugĩte bari na ũma atĩ Kiraitu akethirwo agĩchinda na gũtuĩka ngavana ũrĩngĩ. Kumana na bobo baugĩte bo bakethirwo bakĩgwata mbaru mũtongoria ũjũ kĩrĩ kĩthurano kĩjĩte mweri jwa inana. Boniface Mwongera na Nteto Eji. KRP, kuza kazi, kuza viwanda, linda inchi. Kenneth Kiome Maitethia orogoshwa gĩtĩ kĩa ũbunge Rũtero Bore na tigiti ya KRP kĩrĩa kĩnene Azimio la Umoja wa Kenya na ũrĩtie gavana wa County Meru na Kiraitu Murungi agĩnenya na ringĩrĩra Odinga campaign nontu ewengwa na mwĩra gũtonya ku. Maitethia ariuga we na njũrĩ ya antu babethi ibejite rwa Rũtero Meru kwithirwo bethiũrũnka na kũmwendia Odinga. Gintu kĩrĩa nkwenda kũria gavana wetu wa Meru County Honorable Kiraitu Murungi tafadhali ukaeria antu ba Meru chumerie wethira wi Rũtero rumwe na kotha no support Azimio ugakira kuga batu kama vijana atuogopi kusema tunasimama na Azimio tukarunga batu na baba nenya we Kiraitu ta mutongeria wetu umira wambira go support baba thaiji support baba o ni utugachinda twinde kena tuchinja ndeguru yetu o tenkarari kana mikangato baba ingi baruri ne County Meru barabe mabio bekiri ngwatanio Azimio la Umoja wa Kenya ibonekene bagikira mpio kumuringirira Odinga ndebe ukethira uri ndege kiama kiria kindene ya Azimio la Umoja uteaje mbitha nontu thaira ngethwa nkitha ngethwa nkiera ya na inchi betu so I can say openly batu to go support baba tawe to kuga the fifth Raila Odinga nontu to kuona maendeleo jawe kana ideas chawe ichiwetaniria na policies cha kiama gitu kia KRP so bado tu tayari kama vijana na kiama kige to KRP itukobeta ibeje inya Azimio ibeje tukarendera bonande kera tumenyana ndura tugatonya Meru bado tu atongeria na turenda kunengera antu betu utongere bubwega so ibeje tukarende KRP kwathira Meru ina thina kia Azimio bado tunengero ichembe tunengero nditangi tugatonya tukare mana ukunde na onte kuitha ndege Azimio na Kiraitu reka iguchitha uwa na uri Maitethia akware Nteto Jume kunenkerwa tigiti ya kiama ya KRP kenda kurira ubunge Rũtero Bore nde tayari na nde gutonya ge campaign IBC bethera bugitera nde mtu anaikro certificate that's the right time gutha ge campaign so I'm ready kutana nde mpombe guchemana na ba former MP na nyathe incumbent kenda kutumba kureta fresh leadership Kiebore constituency. Nke report na Ntoshoro TV Njuma kumaja kingina kithoboke Nairobi Beta Boniface Mwongera.